jihaaduge maaneki masakke kurun ege lafzi maaneki masakke kurun nafsu warbali kollu masay kurun ay jihaaduge lafzi maaneki ege shar'i maaneki Allah subhanahu wa ta'ala ge kalima fulu mativeri kurumattaka dushmanunna hangurama kurun ay ege shar'i maaneki jihadu behigembe baataka waragina baataka jihadu behigembe ay nafsuge jihadu ay nafsu islah kurmattaka miha kurama sakkabes Allah himanu bafani jihaduge terega adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu kurwa fave emme mativeri jihad kiyo seyye nafsu islah kurmattaka miha masay kurun hawa nafsa khilafa ay hawa nafsa abdos insana nuba kan takagwan insana ay hawa nafsa khilafa masakke kurun eves jihaduge terega Allah himanu bafani hama efada din hodumattaka masakke kurma kiyo sey waram mativeri jihad din hodumattaka masakke kurun ay waram mativeri jihad Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anuga wahi kurwa favese والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تمن الله موغا مسك كفميها به دين هود متكا مسه كفميها جهاد كفميها تمن الله ما دكوا حشيمنا به دين هود متكا مسه قراميها تمن الله دينه هدايه دكوا حشيمه ميغتون جهادوge emme mativeri jihad ekkamuga emme ma jihadu kamuga adi jihaduge shar'i maana kamuga ilmerin bayan kurwa fani ei Allahuge kalima fulu mativeri kurmattaka dushmanunna hangurama ge maidanuga ei aslu shar'i gotun jihadaki den jihada gule maanatan ekuleve kantatta kurin bayan begen ediyai an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata ala shu'batin min nifaq rawahu muslim komme akas jihaduge hukuma ki ei kifayatuge farde ege ammu hukuma ei kifayatuge farde jihadaki ei komme sebbayaku kuran jihadchen ei komme sebbayaku kuran jihadchen ei qiyamata hama jihad obe demigem jihad demigem ve qiyamata hama ei islam din difa kurmattaka Allah lavva fawa kamen ei jihaduge hukuma ki ei kifayatuge farde tin halategga menwi tin halategga jihadan nikutuma ki ainiya farde tin halategga efrotama halataki ei imam miha erahegge rayitunna imam miha jihadan nikutuma gowalewjiya ei erahuge tibi huriha muqatilunge macca ainiya farde ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawani wa izastumfirtum fanfiru tiyabami huna imam jihadan nikutuma gowalewafiya tiyabami hun jihadan nikunnare ei en halatu anen halataki kafarunge lashkare muslimunge rahe wahalum muslimunge qawm washala fiya muslim qawmuge tibi huriha fardunge macca ainiya farden ei jihada nikutuma kiyawagut anen halateki jihaduge maidanuga baveriwa komme fardegge maccan ei ainiya farde evesmiyaka furagasti filmaki ei haram wegen wakame jihaduge maidanan nikumet janama jihaduge maidanan nikoy komme mi hegge maccan ainiya farde mitin hale fiya jihadaki ei kifayatuge farden adi ei rajih wegen wakutaki an abi hurairah ma Allah rasulullahi abu hurairah ki ben riwayat man kalifan vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurabiyye man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata ala shu'batin min nifaq jihadunuko adi jihad kurumuge khiyalevs hitannu genes e halatuge marwejje miha dannashe ena e marwani nifaq kamuge baatahu terem bayge matige nifaq kamuge goippegge matige ena e marwani ege maane ki hitavves narayne jihad kuraka jihad ki ha ma ikkamen Allah subhanahu wa taala kifayatuge farde gotuga lavwafa kama adi islam din mativeri kurmattaka Allah subhanahu wa taala lavwafa kama Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ra'sul amri al islam mi islam kamuge aslaki mi islam dine islam kamuge aslaki wa umuduhu as-salat adimi diinuge islam diinuge tambaki ei namade wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah adi mi diinuge kuribottaki ei Allahumma jihad kurme ema mi diinuge kuriboshi ei ege maane ki diinuge emme mati daraja miha wasle wen jihaduge baarwegen jihad kiwramma alu kamen ei ege sababun eta guna heyo kamen jihad kura miha libigen da kamen ei
Allah subhanahu wa ta'ala mi ekalaanga alutahunge nafsu e ganelani jihadan eni kunna mihage nafsu ganelani Allah bi afari ko fimihage bi afari ge hori baraka itterikan warabbodo Allah Qur'an ga wahi korone Allah ganelafiye muslimunge jihadan eni kunna mujahidunge nafsuta inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum Allah subhanahu wa ta'ala mi nafsuta ganelafiye e jihadan kunna mihage nafsuta Allah gane lavani warabbodu ageddevafa ei swaruge bi anna lahumul janna emi huna swaruge devvafa agegge gotuge swaruge devvafa Allah subhanahu wa ta'ala gane lavani rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadunuko adi jihaduge niyayvesituge jihad kurman niyayvesitu nugane e halatuge marwejje miha e marwani nifaa kamuge goippegge matige e bahi nifaa kamuge bay ge matige ena e marwani e baranu rakkaateri masale ki emme kuda wegen hituge onnan jihene jihad kurumge niyai dushmanunna jihad kurumge niyen hituge onnan jihene